Kumukram Zoy Kisana Tongam Besozit, MLA Oinangasi Wasak Lokre, Loinan and Income Mifam, December Gihan, the Chayol the Gate, however Yari. Movements in recent past and present Northeast India with a special reference to Manipur Hai Hiramasada, Numit Humni Yoba International Seminar Manipur University, the Hongkong. Amasung Mapan Suba Manipur Polo International ke final the defending champion Manipur ga USA ga lakli bat nongmaiching minita lamba ta unergan. Ma'am kurumjari adom ne yangbi de basa impact news ni ayokram somenron hauji pungja sipau gi maroi pau sing miam da pijari. Khumuksam Zoy Kisan bu thangoi banam adi thongam Biswajit pu thongju kendra gi MLA oinangasi wasak laukre. Manipur Legislative Assembly ge Speaker TS Lokeswar nangase ayok pung taramathoi makai taba matamda Khumuksam Zoy Kisan amadi thongam Biswajit pu singmairong da leba Manipur Legislative Assembly ge Speaker Chamber da asam thauram amaga loinana wasakhi. Thauramada Deputy Chief Minister Gaikhangam, Deputy Speaker Press of Simre, Hill Area Committee Chairman Dr. Saltolian Amo, MLA Y Irabot, MLA Konthozam Saratsu, Sarugyaki, Loinana, Amukana MLA Oina Wasak Lokrab Kumuksam Zoy Kisanamade, Tongam Beswajitpu, Tagatki. Nauna MLA Oina Wasak Lokrab MLA Animagna, Kiendragi Obesaka Taurang, Hanagum Makatana Pangtokani. BJP की MLA ओइना कारकपासिना सेंटर की मतेंग लोइना स्टेट असिदा मपुंग फाब ऑपोजिशन अमगी थौदांग लौदुना हेना फाब गवर्नमेंट अम ओहेन नब होनागनि हैना MLA अनि ना फोंगदोकलमखि नाकलम रोमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की निंगथम मिफम ग मरी लेना अखनब कैबिनेट मिफम अमा ngasi फम लगनि हरि लोइना निंगथम मिफम असि डिसेंबर की आहान बचयोल तारब याय हैना पानरी. Whatever the community gives my commitment to the people of the Thongju Kendra in particular. According to Tengari Bawa Mayamsi, political independent or the economically independent or the Toponina. When mainly a quick lady meeting see when Gantanba, like Shugi, Mangal Panganbasi, Tangai for the Sanguina, education system Pagalanba. 10th Assembly election Mamang 2012 Mamang the Pikiba, Hosea mobile election Matung the Pipa Matu Poto and Paring Jumnadum Sectagani. Music I want the Nungai Bamana, Kogi Lady Party, Kogi Center the Party, Hang Kumang Joksana, Henna Yangsana Taboxing to Pantopangam Niana, I said by husband. Movements in the recent past and present Northeast India with a special reference to Manipur Hai Hiramasida Numit Humni Yoba International Seminar Manipur University the Haudokre. Haudopuki Thoramaduda Atoy Mitunglen when a Sarugyaki retired IAS Dr. R.K. Nimaina Lamdamas the Kundamin Ribapur Kudimak Nasai Kuntrarongi Manung the Toki Batodok Singadu Ningsinduna Labig Matam Natrehana Fondokre. Ngasidagi Hoduna Tasiki Tang Kunmapan Fawus Satagada International Seminar as Indian Council of Social Science Research, New Delhi Makata Center for Manipur Studies, Manipur University, and Sindhuna University as Anthropology Department ki conference holder Haudoki. Numit Humni Seminar as foreign countries, India, Manipur University, Amasung College Kari, Oza Singh Amasung Research Scholar Kana, paper Pagani. Seminar Hudopuki Thoramaduda claims refutation, a compilation on Naga political movement have Larikamasu Fonki. Manipur have to survive in the long run. We have to provide suitable legislative structure so that the various communities are provided with sufficient power, with sufficient funding. Tendency to think that the Constitution of India is sacrosanct and it can't be modified to suit local situations. I think this is not very relevant because we have seen more than 100 amendments during the last 60-70 years. Working Committee for Expansion of Wangjing Municipal Area के President Laishram Inaumasa Singh na Government of Manipur के Department of Municipal Administration, Housing and Urban Development amasung DC Thawbal na Wangjing Lamding Municipal Council South Okpada Council asina kualiba Lamding Municipal Ward amasung Wangjing Municipal Ward Aniase Ward Nipan sab manana same gan highway se yab ngamloi haina fongdorakli. Ngasi Manipur Press Club ta apawmi singa unabam da inaumasana makataraduna hai lamdingi oinadi hanana municipal ward ahum lay masigi mathak gram panchayat ki ward mari lausinduna municipal ward manga semga dorba asida miyoi lising chamanga humpatra taret khak laibani Wangjing oina hana layriba municipal ward taruk amasung nauna semga dorba ward ani asida puna miyoi lising manga chamanga taramapan lay haiki. Asigumba mi labigi sang mana the council ani asigi ward samana thamba se missing mikai naib thawong ni hana inaumasana makataki. Asuki population ratio je khenana si sembi re adu targadi population ratio da
वार्ड से एक्सपांशन तौबीद्रगदी अखोई अपग्रेड तौबसीदे अखोई ऑब्जेक्शन लेजगनी कमाइन तौगदम हाइदना अखोई चे मयाम थारे बदुगी थारिंग की तंजासिदा अखोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अखोई खोंजोम अमसुंग अखोई एसडीओ थौबाल को पुंसिलगा अखोई वार्ड से मखोना मनुंग तुमिना डिलिमिटेशन तौ लेरमे एक्सटेंशन तौबसे अखोई याजरिंग दे मसी क्लैरिफिकेशन अथुब मतमदा पीबीओ हाइबसी डीसी थौबाल अमसुंग गवर्नमेंट साइड से अखोई मसी हाइजरी थोंजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मरक मिखल के मरी लेना थोखिबा हिंसा की थौदोक अमदा अखोंगमन जोन 3 दे लेब यूनाको स्कूल की बिल्डिंग मई था की थौदोक यानिंग फोंदोक्तन स्कूल के माहिरो सिंगना वाकत मिफम सथखरे वाकत मिफम अदो स्कूल के कैंपस मनुंग माहिरो सिंगना सथखिबने स्कूल के सही नौरिब माहिरो सिंगदगी होरग क्लास 10 फाउ के माहिरो क्याना वाकत मिफम अदो सरुक याखे निंगसिंग याबदे थौदोक से था से तांग कुनमाथोय पांगथोखिबा मरक मिखल अदुगी फॉल लाउथोप नुमित हाइबदे तांग कुनमरी द थोखिबने थौदोक से मरी लेना इम्फाल ईस्ट की डीसी खोंगन परिंग मतम कक्तन CRPC की दार सा मनिफु मरी सलाइख्रबने कास मैम तौरीबा टावर असिदा मैमना चंगना मै थादोखिबसिगी पेनबा बोनिंगे अखोय स्कूल की एग्जाम दंग नतना मेडिकल एग्जाम नेट एग्जाम मैम अमसु तौजरे दुगा मथंग 2017 दा कोइगी 11 12 हांगदबा फर्नीचर मैम रेडी दा हमनरगा लेजबा मैम सु मै थादोपिग्रे बोट की मतंग दगी होरगा कोई मई संग असिदा मोयन तासनबिबजे मसी मतंग याम नुवाइतो फोंदोकसे अमरमदा नुमिदा थोखिब थौदोक अदो मरक मिखल अदु माय पाखरब थोंगा बेस्वाजित अमसुंग अमा के खोंगबुरोय सेंग थोन बनि हाना यूनाको स्कूल लान मराल सिरपु यानिंग द उतुना वाकन मिफम सथखरे वाकन मिफम अदु निगोम थोंग मनाक लेबा निगोम थोंग कैथेल मसादा इमाई वेल कयान सथखिबने थोंजु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन लेबा लेकाय लेकाय की नुपी कयाना वाकन मिफम अदुदा सरुक याकी हेन हाना हौरकपदिने मोइगी मी अमनी थोगलागा हाना अखोइगी फेकसे लाउगनु स्वाइदा नोइ लाउरगा चतप यारोय अखोइ लंबी फाउरगा चतप यारोय अदुना नोइ लाउगनु हायरगा फेंग मुल्लगा हाना छेगाइबा हौरकपनेबा अदैदि मथंग मथंग फुनरकपनेबा अकी अखंगदी माना थोनजबनी अदुना माना हंतक तौरिबा थौदोकसे अखोइगी MLA से अटैक तौगेना होनरकपनी कक्सिंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा वाबगाई थंबाल सिंह दंगरांग सनमम ओंबी गंभीनी देवी कौबी नुपी अमा थांग थिंदुन हालमगी मतंगदा ngasi Manipuri State Commission for Women की चेयरपर्सन Dr. L Ivetombi देवी लुचिंग टीम अमन चतुन यंगसिनख्रे Dr. L Ivetombi ना लाइकेद्रब गंभीनी देवी की मपुरब चनबम राजेन अमदे क्लब लोइना मैरा पाइबी की म्यूट के आगसु उनकी थौदोक अदुब कन यानिंग दो फोंदोक पग लोइना पुलिस थौदोक असि की मतंगदा थिगल इबसिंग अदुगी रिपोर्ट सु कौखटख्रे थासी की कुनमरी देगी होना सथरक स्टेट मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi लोशन ख्रे सोशल एंड बिहेवियर्स सेंस कम्युनिकेशन की मतंग सथरक ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टेट मिशन सोसाइटी ने सिंदुना पांगथोकपने ngasi MG एवेन्यू द लाइव होटल निर्मला द पांगथोक की लोशन मुके थोरम अदुदा सरुक याके स्टेट हेल्थ मिशन डायरेक्टर ओ इबुम सान फोंगदोखिबदा ट्रेनिंग प्रोग्राम से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की मतंग मियोय क्या लेब अरान वाखलोन सिंग कोहन ngam मसी मसीना लेबाक सिन थुंगना सथरकलिब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दा साउन मतेंग ओइरगनी लोइना डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी ट्रेनिंग प्रोग्राम से सरुक याखिब सिंगना अमुक मखोई की आशा वर्कर ने सिंगबा हेल्थ वर्कर सिंगदा अमुक ट्रेनिंग पीगनी ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टेट हेल्थ सोसाइटी का EN विजन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट अमदी यूनिसेफ का लोइना पांगथोकपने Always there may be resistance from society unless they are fully convinced that we are doing something very good for them. There are certain minds and beliefs and superstitions against any program. Say for example in our context, immunization. Even let us not of course concentrate here only. Some of our neighboring countries, they don't allow polio immunization. The workers are shot at sight, thinking that there is some bad intention behind giving polio, this and that, so many things. लाखलिब नवंबर के तांग कुनिपान अमसुंग कुमापंदा इम्फाल पांगथोकदरब ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की मिफमदा मणिपुर गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज सिंग एपेक्स बॉडी अमा ओइना लेरबा जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ मणिपुर ट्रेड यूनियन काउंसिल अमसुंग ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का करिगुम हिरम मतद मरी लेने देहना जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने थादरोप चिरोल अमदा खंगलकली मणिपुर की माहिरोय लुप सिंग मनुंगदाम ओइरिबा कंगलाइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन KSA की तरासुब मपोकुम थौरम ngasi सिंगजमई सिंगा मखाद लेबा लैमयोल आर्ट सेंटर द पांगथोखरे
Dean of Students Welfare Manipuri University के Professor Dr. N. Mohilal, Board of Secondary Education Manipuri के Secretary Dr. Singangmom Sarat amadi KSA के President Moirangthem Laxman na athoiba mithung len amadi thoram mapu oiduna pangthoki thoram aduda KSA na sinduna pangthokiba state level painting competition makok matang takraba amadi blood donation camp ta saruk yake ba donors singda khudol pot sing piduna ikai khumna utki केसे नंगसी सही तरह मपुंग फाजर गलेबा असि मियाम गे मतेंग लोइना फाजर कोनी मियाम गे मतेंग यावदि केसे नंगसी इरमदम असिगे माइरोय खुनाय गे मदि लेबा की दमकता ngam करिगुम थबक खरा तौरिबा असि माइपुनना थबक तौब ngamjaroidoribani maramadna tungda lakadoriba tongpa students education केसे न सिनजाबा थबक थरम खुदिमकता मियामना नुसिबिदना मतेंग पांगबिदना केसे बु मपुंग फाना थबक तौब ngam बियो हाइबो हमसे थमजगे ngasi luhongba yamna leibana maram ओइरगा इम्फाल सिटी की लंबीदा ट्रैफिक जाम साउना थोखरे ट्रैफिक जाम से लुहोंग याव लाप गाड़ी सिंह लंबी सनन होनबद अयाम मरम ओइखी ट्रैफिक ना गाड़ी चथोक चसिन तौबा से मिनिट मंगा दगिन तारा फाउगी मनुंग गाड़ी थारी अदुब ngasi नुंथिल ओइखी बपिबम अदु नुमिदांग लुहोंग थिलक मतमनसु अदुमक ओइगदौरी Sangai Festival li sarukam moina ngasi konung thanga bata hiang hiden tanaba traditional boat race ki thoram pangthokre adubu sililang liba singe maikai de thoram ase yamna tayang na sin ki badam yamna pena khidre ngasi nungthil pung ama makai taba adwai dagi hauraga hiang tanaba ki thoram dharma gi oiba laison tinson ga loina na pangthokhi thoram aduda ya samsung tourism gi parliamentary secretary M Priti Biraj chief secretary O Nabageshwar Manipur government ki consultant RK Nimai tourism department ki makok thong official sing yauna miyoi kya na saruk याखी नाकल मरोमदा ममांग सही सिंग यंगनरुबदा हियांग तानबगी थौरमदा मी तिनमगी सांग यामना हंथखी लोइना हियांग तानपम ओरि बथांगा पाटकी कियंग मौबगी थबकसु अमत पाइखखिदे आमुना याम हेले फजना सेमबा डेकोरेशन तौबा खोटबा अने डेकोरेशन कई करा अमता याउद्रे पांथोक्ते यादबगी फिबमदा अदगी अखोय लंबी सोरोक सि सुइथंगाय सेमबिदबनिना मासिनदा मरमसु ओइबा यायना खाले ममांगददी हाना सी तौरनी हाइबगी पाव अमा लोइ फंगफंगे दुगा ngarangdi khudakta tongni hairaga ngarang tawdreba ai tawdra ngasi tawbase misu yaw yawde yang ya khangde nungaite meeting ge bisang di mamang chahin yam pheli kaino mana mo advertise bajana tawraga ko ka hoyang tanani kona ne bagi paw nung to ka ba no ha ngarang hek soi ngarang mi pram la ya ba ngarang soi gi ngasi ke am laktre Salutary Service Society Brahmabu Aribam Lekai Amadi Cancer Patient Aid Association Total Management of Cancer and Sinduna GIC RE Support Makada Numit Nini Oil Free Early Cervical Cancer Detection Camp Ama Brahmapur Nabam the Leba Dharmalaya Social Welfare Center the Pangtokre Mumbai Maming Lerba Hospital the Lako Dr. Nipana Medikang Park Medical and Nursing Institute Kurai Nursing Yauna Punamio Kulum Doina Sab Medical Team Amana Kiempadu Sathakimani ngasi camp adu da puna patient asani yangkai layang nan pandam thamki ngasi thorum adu mari lainana Salutary Service Society Brahmapur Aribam Lekai ki President Ais Nilakanta Sarman Impact News the Fongdor pada cancer haid belaina asi ngan khanghauraga de layang ngame maramasina lairaba praja singi yenglaga cancer bu ngana detect tawun bugi pandam the camp asi pangthok pani hari कैंसर से अकोना अर्ली डिटेक्शन से तौतोक्तबनिना अकोना मपालमदा खंगदे अमला खंगदे लायंग बसत्प मतमदा लास्ट स्टेज दे हेता खंगबगुम्बा अकनबंग मौदबगुम्बा सिगुम्बा इशू मयाम प्रॉब्लम फेस तौरप मतमसिदा सागी यारगदे अकोना अर्ली डिटेक्शन कैंप से पांगथोगा मणिपुर की प्रजा अवाबा लारबा अखोगी वीकर सेक्शन दा लेरिबा कांगबु मयाम अमना ngasi yamna line moina free da access to ba service access to ba yana ba na horizon chino na jabane Nakalam Ramda Cancer Patient Aid Association ki Director Susmita Mitra na Fongdor pada cancer haid belaina asidi ngak thok hairabadi mipum khudimang sahi khuding sek tok tok darkar oi haki Cancer Patient Aid Association ki Executive Director Nita Moore na Fongdor pada cervical cancer bu ngallingai da ngak thok na ba human papilloma virus test ki khudong sabsu ngasi camp adu da piri hari We are warning the women against the problems they can face, like for cervical cancer, which is very, very common. One has to have a good genital hygiene, one has to have a safe sex. Multiple partner is not good, multiple pregnancies, multiple abortions, they are also harmful. So that way we are trying to help the women, and also we are doing this HPV testing, which is we will be sending the reports.
Neo Knowledge Physics Group and KP Thangway Lorungpren Lekai Sinduna Lagib Tang Kunma Panda Infal Val Vavanda International Year of Light 2015 Gitoram Pangtok Lagan Hana NKP gi Secretary Natador Pasiro Lamada Kangalakli. Khang and Films na Putokpa Angel Digital Media Service na Kudol Tamga Manipuri Film Ani Ata Ubok Kangpok Sang Amadi Kundo Lay Sanarai Ngasi Haunabi Matung Ina Yaifa Tauni Tauram Kurai Ning Tobung Lekai da Pangtokre. Film asigi producer amadi director Ajit Khundong Bamne loinana film asida Lilabati Ipu Rahul Ajit Dolly Marina amadi Biju na Mamiro sing oigadori. Public Health Engineering Department Miyam the Sang Nine Amadi Sang Manan ising Fangan and Pandamda ising Aton Matex Tina and Department asigi Water Supply Maintenance Division 1 gi Executive Engineer Natador Pachiro Lamana Kangalakli. 5 line dagi hakteng na pam na ising singba si aina yade department ay aba yaw connection tawriba sing na khudak regularize tawgada bani unauthorized consumer sing na lupa lising fine thiba dana tana tha taruk fawa phadok tab gi serak fangba yai hairi Laiba kasigi mafam atai da pangthok na bugum Thawbal jila da su humputaruk suba National Law Day gi thoram Thawbal okram da laiba Vision Creative School of Science ki hall da ngarang pangthok re District Legal Services Authority Thawbal gi mi makada Women in Governance Thawbal na sinduna pangthok pa thoram da District and Session Judge Thawbal A Guneswar Sarman atoi mitung len oiki palan thoram madu ki saruk amoin advocate Khangebam Arun joina crime by and against women haiba Hiram Maseda Loinana Mohammed Zakir Hussein Mob Justice and Role of Public High Hiram Maseda Wanganki. Section 19 of the Motor Vehicles Act 1988 read with Rule 21 of the Central Motor Vehicles Rule 1989 to promote road safety in the state ki matung inna state government lambi kudong tiba thokliba si hanthan na akanaba mi sang hauraga ni hana transport department thadorok chiro lamada kangalakli Hauzik sanabagi pauda Manipur amadi USA na mapan suba Manipur Polo International ge final match lamba taunargani ngasi sana ke ba match ta England amadi USA panjil manga chana duna draw satkre ngasi sana ke ba ni suba match ta Manipur na Australia bu panjil tarahumdoi tareta maithi ba pidana final sang mangam kibani Manipur ge panjil tarahumdoi san kibagi manungda Jawan panjil taruk san mangam ki Maling Kwadaga leader polo ground or Palkang Zaibunda Manipur Horse Riding and Polo Association Sindun Saturday tournament asigi ngasi sanaki match asigi haudopogi thoromda Sainag ambassador Lee Yu Cheng amadi PhD minister I Hemchandra Sarugyaki tha asigi kunma panda Manipur amadi USA anina a final the lamba taunargani Kuntaret Suba Sub-Junior Voice Inter-District Football Tournament Infal West District Football Association Mai Pakre ngasi sana ke baham mesta Sada Hills na kaksimu panjil taramari sinoda maiti ba pi kibani ani suba mesta na Infal West District Football Association Infal East District Football Association bu panjil Maria ma da maiti ba pi kre All Manipur Football Association ke miyang makada artificial turf ground Kumal Lampak ta satharak liba tournament asigi makata ba league match ani tha asigi tang kunni panda sanaragani Ngangkham Boboy Memorial 2nd Division Football League ta PRY Khundrakpa amadi SWC Khongman ani mai pakre ngasi sana ke tournament asig ahmad league match amada PRY Khundrakpa na ASYC Androbu Panjal Mangao the mighty pi kibani ani suba match ta SWC Khongman gi sanaroi KS Suras na san ki amatangar Panjal laduna BSU Kairawu Panjal amasinoda mighty pi bangam kibani Infal East District Football Association ki miyang makada Khongman gi Social Worker Congress ki ground the satharak league tournament asida team nipan na saruk yari tha asigi kunma panda league tournament asigi makhata ba league match ahum sanaragani
Manipur Softball Association sinuna ngasirigi taret lak suba East Zone Softball Championship haudokre Khumana Park Sports Complex ta sathagat tournament asigi haudokpaki match ta Odisha ne Bihar u panjil tarahumdoi sinoda maithiba pikre loina Manipur na Nagaland u panjil tarahumdoi tarukta thoikre Please submit your player list for the next match. Mangwainan headlines amuna tamjari Khumuksam Zoy Kisan amadi thongam beswajit MLA wainang si wasak laukre loina na ningtham mifam December ki ahan sayudagi haura bayari Movements in recent past and present Northeast India with a special reference to Manipur High Hidamasida Numit Humni Joy International Seminar Rama Manipur University the Haudokre Amasung Mapan Suba Manipur Polo International ke final da defending champion Manipur ka USA ga lakle ba nongmai jing numita lamba tang nergan